«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Подрыв. Шортлату. Подрыв снаряда. Шортлаткысты юкка сыгару. Подрыв снаряда. Шортлаткысты юкка сыгару. Под Уфой ветерану Великой Отечественной войны устроили сюрприз в виде подрыва снаряда. Өфі үргәһендә хәрби округта Бөйек Ватан һугышы ветераны өсөн сюрприз әҙерләп, шартлаткыс матдәне юкка сығарыуҙы күрһәткәндәр. Под Уфой ветерану Великой Отечественной войны устроили сюрприз в виде подрыва снаряда. Өфі үргәһендә хәрби округта Бөйек Ватан һугышы ветераны өсөн сюрприз әҙерләп, шартлаткыс матдәне юкка сығарыуҙы күрһәткәндәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».